Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. SD plus marhas? Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar baca umi ya. Yang pertama kita berdoa dulu seperti biasa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basori wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita murojaah surat dulu. Kita akan murojaah surah Al-A'la ya. Oke, silahkan mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, setelah murojaah, sebelum kita baca umi peraga,
kita menghafalkan dulu 3 ayat surat yang baru ya, yaitu surat At-Thariq. Bapak akan membacakannya 3 kali, nanti kalian baca 5 kali. Oke, mengerti? Rizky mengerti? Oke, jangan nunduk terus ya. Siap. Semuanya dengarkan baik-baik. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Was-samaa'i wat-thariq. Coba satu ayat itu dulu ya. 1, 2, 3. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. An-najmus saqib. Sekarang disatukan dulu. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Bapak satukan dulu ya, nanti dulu. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Oke, 5 kali ya. 1, 2, 3. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Rizky, suaranya keluarkan. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Lagi. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Sekali lagi. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Nah, coba yang laki-laki semuanya sekali. 1, 2, 3. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Perempuan. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Oke, Bapak akan tes satu-satu. Coba dari Erwan. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Bagus. Rizky. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Oke. Ali. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Oke. Selanjutnya Sheila. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Bagus. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Oke. Cak. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah murojaah dan menghafal surat baru At-Thariq ayat 1 sampai 3 ya. Oke, sekarang perhatikan ke alat peraga. Bapak akan
menunjuk salah satu baris, nanti kalian baca baris tersebut ya. Ngerti? Oke, kita mulai dari bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja wal-laili idza yaghsha. Oke, yang kompak ya untuk selanjutnya. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy Rabba hadzal bait. Bagus. 2 baris ya sekarang. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait. Bagus. Ini Fa'idza bariqal basar wa khasafal qamar. oke, Ali dan Rizky suaranya lebih keras biar Bapak jelas ya. 2 baris ya. Ini Hal ataka hadisul ghasyiyah la tasma'u fiha laghiyah. oke. Selanjutnya ini dan ini. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Oke. Sekarang kita akan mempelajari bahasan baru ya. Bahasan di halaman 7 ini yaitu tentang nun bertasydid dan mim bertasydid. Perhatikan, nun bertasydid dibaca dengung yang lama. Contohnya minna. Coba kalian baca dulu. Minna. Oke, contoh di sini yang ini misalnya. Inna jahannama kanat mirsada. Coba. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang kedua, mim bertasydid dibaca dengung yang lama. Contohnya mimma. Coba. Mimma. Kalau di sini, nah baris ketiga, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Coba. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Nah, bagus. Sekarang kita baca sama-sama semuanya ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3. Inna jahannama kanat mirsada. Inna yawmal fasli kana miqata. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Qalu ya wailana inna kunna tawin. Astagfirullahaladzim. Di sini tadi ada yang pendek bacanya. Inna kunna. Nah, ini panjang ya, jangan lupa. Ulangi yang ini. 1, 2, 3. Qalu ya wailana inna kunna tawin. Bagus. Yang ini. Summa inni da'awtuhum jihara wa anna alaihim nas'atal ukhra. Summa inna alaina hisabahum. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca bacaan Umi yang ada di alat peraga. Sekarang kita ke buku ya. Nah, kalau di buku bahasan tentang nun bertasydid dan mim bertasydid ada di halaman 9. Coba buka halaman 9. Nah, di halaman 9
kita baca mulai dari Ica ya. Dari Ica bacanya 3 baris aja ya. 3 baris aja. Oke, Ica silahkan. Inna a'tainakal kautsar. Bagus. Tsummas sabila yassarah. Bagus. Tsumma inna alaina bayanah. Oke, Zahra. Summa inna alaina hisabahum wa fawakiha mimma yastahun. Astagfirullah. Coba di sana hurufnya ada yang kurang tepat. Coba ulang. Wa fawakiha mimma yastahun. Oke, sekali lagi coba. Wa fawakiha mimma yastahun. Oke. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, yang baris paling bawah Bapak aja yang baca ya. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, untuk selanjutnya Sheila baris 1 2 3. A'tainakal kautsar. Bagus. Summas sabila yassarah. Summa inna alaina bayanah. Oke, keren. Lanjut Ali. Summa inna alaina hisabahum wa fawakiha mimma yashtahun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, yang paling bawah Bapak lagi aja ya yang baca. Inna jahannama kanat mirsada. Lanjut Rizky. Inna a'tainakal kautsar. Tsumma sabila yassarah. Good. Tsumma inna alaina bayanah. Oke, Erlan. Summa inna alaina hisabahum wa fawakiha mimma yashtahun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, bagus. Alhamdulillah. Kalian semua sudah bisa ya. Coba yang terakhirnya kita baca sama-sama. 1 2 3. Inna jahannama kanat mirsada. Oke, alhamdulillah. Silahkan boleh ditutup bukunya. Barusan yang terakhir kita mempelajari tentang nun bertasydid dan mim bertasydid. Harus diingat cara membacanya. Nun bertasydid dan mim bertasydid dibaca dengung yang lama. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Kita baca doa penutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi